ngiyacela-ke ukuthi uNkulunkulu angiphe uvalo, ngoba umuntu ongaphili novalo akaphili lowo muntu. Cela ukuthi ngicela uvalo ukuthi lisuke kimi ngencwadi kaMathewu 12 ivesi ka-36 to 37. Cela ngaleyo ncwadi susa uvalo kimi, ngiqondise ulimi lami engikhuluma ngalo. Amen. Akubajazwa, akubajazwa, akukhulu ulowanga, akubajazwa. Matthew 12 verse 36 and 37. Ngithi kini amazwi onke ayize, onke amazwi ayize, abawashumayelayo abantu ashunyelwa yithi, baya kuwaphendula ngosuku lokwahlula. uma kunamazwi esiwashumayela ayize phakathi kwenu, siwaphendula mhla wokuphela. Kube ngamazwi akho uyakuthethelela, ngamazwi engizowakhuluma manje azongthethelela, nangamazwi akho nangamazwi uyakulahlwa. ulahlwa ngawo uma ngabe ukhulume ngendlela engafanele. Amen. Bantwana benkosi, silandela inkosi enkulu unyazi lwezulu, uNkulunkulu wethu wasebuhleni. Amen. Ushembe uNkulunkulu maNazarethe, uthanda noma ungathandi, ngoba nawe phambi kwaushembe uyakhohlwa konke okusekhaya nokuphi nokuphi nakuphi. Amen. Ushembe-ke uyenzile imisebenzi yakhe lakithi eminingi, sayibona. Njengomuntu omdala akufanele ukubiza amagama abantu, kodwa uthe sahleli lapha wayefuneka ey'ndaweni ey'kude, efunwa ngabantu abakhulu nabakhulu kwawaphezu kwabakhulu. Mabeya kuloba abantu abakhulu abamfuna uShembe, bafike bayasho ukuthi siphuma kude phesheya. Phesheya basibuza ukuthi uyaphila uNkulunkulu wabantu eNingizimu Afrika na. Bathi baphinde bathi hayi uyaphila, bathi wakwamenzelani lo uNkulunkulu uShembe na, uthi azengenze lutho. Uthi ke Nkosi ngiyacela ukuthi uze ngekhona into engikwenzela yona, ngoba bathi kufanele ngikwenzele khona ngoba wona uNkulunkulu wethu. Amen. Akakhozi labo lo muntu.
kukhuluma umuntu omkhulu kakhulu nonemali eningi. No, umuntu onemali kavamisile ukwazi uNkulunkulu, ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu ngokwazi. Uze wahamba waya naye ebuhleni, ecela ukuthi ufuna ukunikela kuShemba, ibonkosi. Wahamba wamtshengisa lokho amtshengisa khona aqhubeka nakho, ayibonkosi. uShembe-ke udingwa izizwe zonke. Namhlanje usekwandeni kubantu abanenhlanhla. uShembe wathatha isikhathi kungayi kwandeni, kwakuhamba umfundisi umnqayi owayehamba lapha ekwandeni, ethwala izitsha ngaseDiakrani lapha estation sakhona, zilandwa khona ngey'mbongolo, ziye kwandeni izitsha. Amadoda wamavuso ekwandeni abanenhlanhla, ngoba umkhulu ukhokho wakhona bathi wayinolaka kakhulu. Base kuba khona isonto laba amalutheni eduzane kwemizi yakhona ukufika kwamasonto. Bathi-ke oyise bakhona bahamba bayocela ukhokho wakhona, becela ukukholwa, kanti kuney'ntombi abayibona esontweni ezinhle. Bathi lajika-ke ikhehla elalilazi izinto, lathi ngifuna ukuyokholwa. Bathi yebo, ngikhuluma indaba yakwamavuso la khona uShemba, ibonkosi. Lathi ikhehla, uma niyokholwa lapha niyokholwa khona, leyo nkonzo iphethwe umuntu omnyama, ngiyonivumela, noma kukhulunywa ngomuntu omnyama, kodwa nakukhulunywa ngomlungu aniyilapho. Bathola ukuthi akukhulunywa ngomuntu omnyama, kukhulunywa ngomlungu. Bahlala-ke bangaya, ngoba abantu abadala kwangenziwa kuqala ukuthi uthathe into umuntu omdala angavumi ukuthi uyenza, ibonkosi. Bungayithatheli izinto. Bahlala kwaze waqhamuka umfundisi umnqayi, wakhuluma ngoShembe, lathi ikhehla nango-uNkulunkulu, nango-kowethu uNkulunkulu lo okhuluma ngomuntu omnyama ukuthi uNkulunkulu uShembe, amen. Ilapho-ke kwakhona kwangena khona lokukholwa kwamavuso, kwangena kwaze kwaya kwaMkhwebane, la kwakufikela khona izitsha ngaphesheya komfula laphaya. Le ndawo yakhona-ke sihambile isikhathi eside, kuhamba izitsha ziyakhona, sihamba oThandanani khona, kusekhona umfundisi uHlophe, ayibonkosi. Yaba nomlando omkhulu-ke, ngoba kuze kwafika inkosi ilanga seliye khona, lagcina eMkhuphane, lagcina eSimakade, uNtaba kayikhonjwa. Kodwa inyanga yezulu yafika kwamavuso, nayifika kwamavuso inyanga yezulu, yafika kwamavuso, yabuza usizi lwakhona ukuthi lobu usizi abaphethe, bakhomba amathuna. Kwakushona iy'ngane njalo, ithi ingazalwa ingane nje kwamavuso ishona isanda kuzalwa ingane. Lapha nje ngenhla komzi wamavuso kunamathuna amancane iy'ngane. Ithi ingazalwa ingane ishona, izalwa ingane ishona, izalwa ingane ishona. Inyanga yezulu yasithi ayi, akulungile lokhu, yasithi uyikhomba ngomunwe, yakhomba ngomunwe yathi la ngicela umuzi wami lapha niwakhe la. Yakhomba khona kwamavuso endaweni encane, ayibonkosi. Kwahamba isikhathi ungenzeki lo muzi, ungenzeki yonke le nto. Kodwa kwafika isikhathi lapha umfundisi uMadlana evinjwa khona ukuthi alethe izitsha ekwandeni. Wambuza ukuba ukuthi Madlana usayihambisana izitsha, akashongo ukuthi wathi baba ungayihambisi. Kanti uMadlana kwaze khona abantu ahambe bompipa, bathi ukhipha imgidi lapha ekwandeni. Yambuza inkosi Madlana, nje ukhipha imgidi lapha ekwandeni yakwenza yini lokho? Uthi baba unginike inethi encane ukuthi ngibambe iy'nhlanzi, kodwa ayibambekanga. Ngase ngitshonke inethi lakhe elikhulu. Uthi zabambeka yini? Uthi zabambeka. Uthi
inkosi ikubusise zibambeka ngani ngomgidi wasethi hayi kulungile hambisa izitsha khona ekwandeni uthi inkosi yamakhosi uthi ade ukhona amathuna alapha kwamavuso ey'ngane athi wona washonga ukuthi wena ungakulethi isidlo kodwa abantu basemhlabeni abathe isidlo singalethwa yiwona manje akhalayo athi acela ukuthi nawo adle isidlo amen base bephinde behambisa-ke izitsha-ke ekwandeni amen ulapho kuNkulunkulu esinayo yabo Nkosi unyazi lulapho ekwandeni kuleyo ndawo eyaba nenhlanhla yathi nayifika inyanga yezulu sihamba nayo yafika yahamba kwamavuso lapha yabuza yathi inkinga yenu yini kuniphethe kabi la asondela amakhosikazi kukhona ubhuti wakhona ayemdala wayeshaya bonke abantu endlini nasekhaya nasedakweni yashaya namakhosikazi nangasowa bathi baba ubhuti omdala uyasishaya bathi uphi bathi ulapha kwamlungu ithi inyanga zihamba nimlande bahamba bamlanda bathi uzofasha ushembele nomuntu mayefika wathi waguqa enyangeni yezulu phambi kwakhe wamangathi umuntu uguqelani yabuza inyanga yezulu athi bashayelani iy'ngane wena wathi angazi baba yathi mbeka isandla ekhanda yathi ambeka isandla ekhanda walala ithi inyanga yezulu uye lo shaya abantu olele manje bathi baba uye lo olele baba yathi kungaphinde yamvusa yathi ungaphinde ushaya ingane wena avuka wagijima eshona kwamlungu hamba uyamemeza uthi webasi nangu uNkulunkulu webasi nangu uNkulunkulu umlungu aphuma esitobhini emangathi uthinte umuntu nayifika uthi uNkulunkulu umlungu uthi ulapha kwamavuso umlungu uthatha imoto ney'ngane zakhe nenkosikazi ufaka phakathi uyagijima uthi asihambeni siyobona lo Nkulunkulu kwamavuso ukuthi khona umuntu ophilayo umuntu kuthiwa uNkulunkulu kodwa wayenza isimangaliso umlungu wathi nayifika wafika wambona umshembe uthi uNkulunkulu wathi ya uNkulunkulu lo ngiyanikela ngale ndawo yakwamavuso yonke leya ndawo nje yasekwandeni anikela ngayo wayinikela ngoba ebonile umlungu ukuthi uNkulunkulu yabo Nkosi ngakho uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu njengoba lapha ekwandeni nje uNkulunkulu yabo Nkosi silapha-ke maNazaretha sizocela uNkulunkulu ukuthi asisize asibhale naye lapha khona asibhalele ngoba sihleli lapho niyasithandi kumqawe wokuthize ngabe siphambi kwaNkulunkulu amen sicela kule sabatha ushemba asibhale sonke sibe khona naphambi kwakhe amen besiphambi kwakhe lapha ethemba lethu saphatheka kahle maNazaretha yabo Nkosi kwaba umhlangano omuhle othule othe du ngakho siyabonga maNazaretha aseGoli ukuphatha uNkulunkulu wethu amen ushembe uyathanda maNazaretha aseGoli uwathanda ngoba asuka khona le uyalandela abantwana bakhe ayobona lapha basebenza khona nalapha behlala khona amen la uNkulunkulu wethu uyacela ukuthi asifundise izinto sihambe ngendlela senze izinto ngendlela amen kunencwadi lapha 19 amakhosi okuqala verse 19 amen angibhele yona delizwi
sifundisane ayibonkosi ngoba uma safundisani siyoduka emini ayibonkosi bese ushembe ethukwa ngathi funda ba njalo wasuka lapho wamfumana u-Elisha indodana kaShafati elima ngezinkabi ezaboshwa ngamajoka ayishumi nambili phambi kwakhe yena ekwezele 12 u-Elija wadlula kuye kule ndoda yayilima wamfumba ngengubo yakhe waye umprofeti umpristi noma ephethe ivangeli wase emshaya ngengubo lomuntu olimayo kube wazishiya izinkabi uthelo nemshaya ngengubo lokhu okukhulunywa kwemshaya ngengubo wathi wamshumayeza umprofeti noma umpristi noma umvangeli lomuntu elima thena ethatha ekhetha inkosi kuyo emasimini wayishiya inkabi wenze njani wagijima wamlandela u-Elija wathi kuye uElija mangiye ngibonge obaba nomama uthi ke lo muntu angihambe ngoba sengikhetha inkosi ngekhaya ngiyobika ekhaya ukuthi ngikhetha inkosi ngiza kubuya ngikulandele bese ngibuya ke ngize esontweni wathi kuye uthi kuye phindela emuva phela ngikwenzeni mina waphindela emuva wathatha izinkabi ezimbili ayefika ekhaya ebika lenkolo abazali bakhe bajabula base bethatha inkabi ezimbili wazihlaba wapheka inyama yazo ngempahla yezinkabi wabapha abantu biza abantu abaningi wadliwa iningi amen ngale ncwadi ngichaza ukuthi yonke into oyitholayo uyahamba uyibika ekhaya ayibonkosi uma uba yiNazaretha uyahamba uyobika ekhaya ukuthi sengiyiNazaretha ngikhethe inkosi eGoli ayibonkosi bese ucela abaphathi bakho nabakhokheli bakho nabashumayeli bakho bayokukhulumela ekhaya ukuthi yokuthi uyiNazaretha wena awungcwabi ngesabatha awukudla udla okushisayo awukwenza ukuthi nokuthi ngoba nesixabanisa nabazali benu uvela usuke la ugqoka ingubo ufikele ekhaya usuhlala endlini angisangeni lapha sekubaziwe angisahambi ngesabatha kodwa awuzange wabika kubazali bakho ukukhetha kwakhe inkosi wagqutshwa walethwa ekhaya ayibonkosi uma bekusola ukuthi wena awungcwabi ngesabatha kuyicala ezulwini ngoba awukazi usho lutho kubo kufanele ukuthi usho utho kubo wenzela ukuthi bazi ukuthi kwenzeka lenzi ubona kuthiwa kwahlatshwa inkomo embili umndeni awuqoqi ubikele into ungahlabanga lutho ayibonkosi uncengwa ngenyama umndeni yonke nje inkulumo ofuna ikhuluma nomndeni funa ube khona inyamanyana igazanyana uzokuzwa ngeke ukuzwe nawungahlabanga lutho ngeke noma ngabe uthanda ukuthini uthanda inyama umndeni wapheka kamnandi wabeka inyama bazokuzwa ke lento eyikhulumayo cha usibizile ayibonkosi ngakho-ke nalokho kuwukubika lencwadi ifundwa uma kubika umNazaretha emzini weNazaretha ayibonkosi noma ubika ubuNazaretha kubazali bakho lona wayishiya inkabi nayithola inkolo wahamba wayosha ekhaya kufanele niye ekhaya nifike nisho bese nibuya-ke senikhonza kahle baya abantu bamthuke kushembe kuthiwa eyi abantu abafunda ubuNazaretha kanti ufake kabi ubuNazaretha awufaka ngendlela efanele uNazaretha efanele ubenze ungene ngendlela efanele endaweni yakho amen besisethemba lethu-ke sinikelile ngithi abanye aninikelanga sisebenzile ngithi besisebenzelani ngoba sikatholi lutho namanje besinikelelani ngoba sikatholi lutho namanje khona nje kuphethe ukuthola kuye nakhethemba lethu manje uyabona ukuthi cha bangikelele kwenzeka kanje cha akusikho ukuthi kufanele uthole into ethize manje ayibonkosi
kodwa kunencwadi eshoyo ukuthi kuyakwenzekeni emva kwesikhathi uma athi ukhonza uNkulunkulu unikela wenza zonke izinto. uNkulunkulu akayithi uyokunikeza imoto kuphela akunikeze nani. Cha, ukhona ezinye izinto uNkulunkulu angakunika yona obungeke usayithola ebonkosi. Funde incwadi 38 Isaiah 38 isehlukweni. Abansundu nabamhlophe alibambe aniketi lezo zinsuku uHezekiya wayegula ephansi kokufa. Hezekiya wayekade umuntu kaNkulunkulu esonta njengathi, enikela njengathi, esebenza njengathi. Kodwa akazange athole imoto, atholanga lutho, kodwa kwafika isikhathi sokuthi agule. Kuwe Umprofeti uIsaya indodana kaAmozi weza kuye. Umprofeti weza kuye. Wakhuluma wathi kuye. Uthunywa uNkulunkulu kuye wasekhuluma ethi kuye. uJehova usho lokhu ukuthi ungithume lokhu kuwe. Yalela indle yakho. Biza abantwana bendlu yakho. Ngokuba uzakufa. Ngoba ngeke usasinda uzovalelisa kubo. Kayukusinda. Ngeke usasinda manje ubugula. Khona uHezekiya waphendulela ubuso bakhe odongeni. Uyazi umuntu nayigula kakhulu esezohamba emhlabeni. Nanizombona akasafuni niyamphazamisa. Uvela bhekeli ngoba efuna esebheka indlela yakhe yokuhamba athi uyahamba nizomphazamisa mina lokhu nithi akaphili. Wasephenduka ebheka odongweni ngoba esetshela ukuthi yeke saphila. Kwase kwenzeka. Wakhuleka kuJehova. Uthi ke uNkulunkulu ethi Oh Jehova ngiyakuncenga. uNkulunkulu wami ngiyakuncenga. Mawukhumbule. Awukhumbule shembe. Kalokhu ukuhamba kwami phambi kwakho. Ukuthi bengisebenza lapha ngihamba phambi kwakho lapha nethemba lethu ngisebenza nginikela. Yebo. Ukuba kwakungeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ngikwenza lokhu ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ngenze okulungileyo emehlweni akho. Bengihamba kahle akho konke engonile emhlanganweni wakho. uHezekiya wakhala nokukhala. Uyakhala ukuthi uNkulunkulu ungaze ungithathe impela ade ngithandaza ade nginikela ade ngisebenza. Khona izwi likaJehova lafika kuIsaya lithi uNkulunkulu sethumela iprofeti futhi kuye lo muntu ogulayo uthi hamba usho kuHezekiya ukuthi uJehova uThixo kaDavide uyihlo uthi ngizwile ukukhuleka kwakho. Yazi wasiyakhumbula uNkulunkulu lo muntu onade nikela ade sebenza enza yonke into. Ngakho ke ngoba sengizwile ukuthi uyagula sengithe uyahamba emhlabeni. Qhubeka. Ngibonile izinyembezi zakho. Ngibonile izinyembezi zakho nemisebenzi yakho. Bheka. Ngizakwenzela ezinsukwini zakho iminyaka 15.
awusezokufa sozovuka ekukhuleni kwakho. Amen. Ungalindela ke imoto nanti uNkulunkulu wethu mhla ugula akhumbule ukuthi wena awunikele ithemba lethu usebenzile ithemba lethu ayibonkosi. Ebese sivuka ngosuku oluthize noma ukhona imoto ekutshayisayo noma nawe uNkulunkulu akhumbule ukuthi uwenza nethemba lethu. Ukunikela kubaluleke ngendlela emangazayo manazarene. Kodwa utholi ngalelo langa lokho onikelelayo. Ungalindeli namhlanje ukunikela kumshumayeli uzokuthola khona namhlanje. Uyokunika futhi ngenye indlela ongasanaki ukunika kanjani ayibonkosi. Ingakho ke silapha sikhoza uNkulunkulu silalelizwi. Khona indabanyana efundwe lapha emthandazweni wesabatha ayibonkosi. Le ndaba ithi hlonipho uyihlono nyongo. Ukuze insuku zakho zibe njani? Zande ezweni. Amen. Akushiwo unyoko lokuzalana wehlo okuzalayo ayibonkosi. Umuntu omdala nje umuka solwa ikhehla indaba yakhe ayikho ayibonkosi. Umuka solwa esalukwazi indaba yakhe ayikho nje. Noma ngesakuphi hayi uthesakini kuphela. Noma isakuphi mase sakusola nje indaba yakho ayikho iphelile. Akusiyo ubaba wakho lokuzalana okunalo ongakuzala ayibonkosi. Kunabantu abangakwazi ukubingelela umuntu nje. Ngazi benziwa mhlawumbe noma ngenza ukuthi kuyahlupha ngelanga ukusutha nokuba nezinto kuyenza ukuthi ungamsabazi abanye abantu ayibonkosi. Kunje sawubona phela lapha sizo uNkulunkulu uthando. Angifunde incwadi lapha kuLeviticus 13:1 bokuqala. Incwadi kuSekorinto. Sigcinwa kuNkosi engalobo. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi. Ngingenalo uthando. Ngiyithusi elikencezayo. Nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha. Ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Kokuba ngisuse izintaba. Ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Ungagqoka kahle ugeze yangaka kodwa nje ungenathi awulo yalutho ongenathando lomunye umuntu. Malaka 4 esihlukweni. Malaka 4 esihlukweni. Ngoba inkonzo yala ekhaya uxolo nomusa ayibonkosi. Siyababingelela abangcwele sibe lokhu ngane sibemukele ngomusa ayibonkosi. Yona inkonzo yala ekhaya ke ikhaya lokuthula. Siyathi nasibona ukuthi sawubona isihlobo sami sanibona izihlobo zami funda baba. Malaki 4 Malaka 4 verse 1. Ngokuba usuku luyeza oluza kushisa ngeziko. Kothi abazidlayo bonke mana ngisizulu leso. Leli bonke abayiqhenyayo
nabo bonke abenza kabi baye badibanise nabenza kabi babe njengeziqu bese bebekwa endaweni bethungelwa ngani usuku oluzayo bese lobashisa beshithwa njenge usho uJehova wamabandla. Bona abantu abangcwele kodwa nje balahle ngokuyiqhenya abahle balahle ngokuyiqhenya nje umuntu abibinyeke nje naye buka umuntu ngathi buka ikati nje naye umuntu adlula ngathi buka ikati yazi aqhosha ukuthi uyedlula insizwa okay eyibheka buka phansi yini umuntu agezile umuntu egoya ngabe bangakanani ingabe yokhula ndengane kuyoba ngakanani ingabe yoba ngakanani lo muntu onje lokho isikhathi esingakanani lo muntu onjena hey naye kubuka nje anze thatha ikhala libeke la phezulu kodwa hey Azikubona kusesekusela kancane kabukhahlela yazi ukuthi ambuka ngathi ngizalwa manje ngani ukholwa kwethu lo Nazareth umoya engcwele uyahlala kumuntu kodwa awuhlali kumuntu noma kanjani uyambona lo muntu uthi lo muntu akanawo umoya engcwele lo muntu fana umuntu othi nihleli nonke nihleli nihleka nidla nenza yonke into nakwasuka masale ekhuluma ngawe uyafuna wazi ubaleka uyazi lo muntu akanawo umoya engcwele ukhuluma ngomuntu esuka la nje manje khona la akanawo umoya engcwele lo muntu lowo esuka nje khona lo muntu ade nihleka naye khona mase ekhuluma ngaye akusilikholwa lelo hoyi ukholwa ukwakheka hayibo Nkosi ukholwa ukwakheka nokwenza izinto ngokunaka ukholwa kusiko ukuthi ngoba naku nezinto usukhukhumela awungasikholwa lo le ndawo sisebenzelayo ilikhuni ngendlela emangazayo lesithi ukholwa hayibo Nkosi le khulunywa ushembe athi izulu lakhona liyakhazimula phezulu kwelanga nenyanga akusindayo yokudlala leyo yabantu abangobani noma kanjani bathi ngena kwabo khona insizwa ehlabela kahle isina yenza yonke into igqoka kahle ithandwa noshembe na eyithanda bakwa Inkosi la lensizwa yasithi ngelilanga yakubaba kanti ushembe uyayibona ukuthi icabangani kanti icabanga ngizocela kuba ukuthi ngicela baba ungigcobe wayiziba yayilokhu icela iguqa lapha cela baba ungigcobe uthi ke Inkosi yathi lele ebuthongweni kwafika umqali wendlela wathi mgcobe lo mfana muhle wenza kahle wathi baba ngesaba umgcoba ngoba kazaleka ngakahle uthi wathi mgcobe uthi ke wena wawungathina ibaba komgcobe uthi ngamgcoba wahamba isikhathi waba kahle omshumayeli kahle wenza yonke into ehlabelele esini enza yonke uthi wabuya wathi baba ngicela umgcobe ngibe umfundisi Inkosi la ngangazange ukuthi ngizokwenza kanjani ngathi ngigibele uthi wafika futhi umqalo wendlela wathi mgcobe lo mfana wenza kahle anginawo yamthanda uthi ngamgcoba uthi ngathi ngamgcoba lo muntu uthi akuphela ngesikhathi singakanani abona sebeqelile abashumayeli nabavangeli sebagcobile igcotshwe ubani lo mfundisi baba athi uthanda umbeka nabo nabakhokheli asebagcobile nina ngicotshwe wani makhokheli bathi hayi nathi nje uyada silale sibuse singabakhokheli uthi ke ushembe naye khuma lo ndaba uthi thina siyagcoba kanti uthi siyagcoba bese wenza into ebonakalayo ukuthi awugcotshwanga yithi
uthi ngoba ngesikhathi udayisa izikhundla kuyavela ukuthi wena usiya uqotshwanga yithi. Manje usudayisa izikhundla kuyavela lo muntu akaqotshwa noma ngaba ngamkhulu kanjani noma ngamemeza kangakanani. Kodwa ngeke thatha imali idayisa izikhundla zikaShembe akaqotshwanga uShembe lo muntu lokho kuqotshwa kwakhe wakufuna ebonkosi. uShembe uNkulunkulu ke eNazaretha. Njobe lapha ekwandeni nje kukhishwa iladi. Siliphathileke iladi. Lasihlupha iladi, liyahlupha. Shumayeli iladi liyahlupha ba. Bona belibalekile liyahlupha iladi. Ukuthi athi ukhiphe iladi kodwa nje nawe kanje uhamba ngathi uhamba njengoje uthi maqondile. Uthulele ebusuku indlu ivaleka amafastela kungena amanzi amnyama. Uthulele inkosikazi ukuthi phuphu usuminza kanti uminzela ungekho khona. Uvuka kuseni ungayikhona ulanda ulanda. Yini enza lokho iladi uthi uNkulunkulu ayibonkosi. Lo uNkulunkulu ngani iladi? Bathi ngelina ngomqalo wendlela wayehleli endlini yakhe lena ngomqalo wendlela wayenza lo mbhede iqali ngama-sheet ngamalokho bayazuma abadala bekuthatha ikhoma zempuphu ziwashwe kuthunga ikhoma ufake utshani phakathi kwenza umqamelo ongaka nje sasalala lo mqamelo onotshani obuhlabayo wendalo nengubo wonke azelilale wonke ngisemancane nini ungaka nje ulale kuthawulele embhedeni ufaka utshani phakathi ulale phezulu. Thina sahlala emzini lapha ongekho kunamatafula izitsha zayeqelisa obondeni amaplate aqelisa obondeni kusindwe kube kuthiwa kuhleke kulowo muzi lowo. Thina sasingaliphuza itiye laliphuza abantu abadala. Itiye phuza itiye ngani phuza itiye. Itiye. Hayi. Ngani phuza itiye. Bathi umqalo wendlela wayehleli-ke kulo mqamelo wakhe lo mcelele lo matrasi wakhe endlini yakhe. Uthi-ke bafika insizwa zendawo zathi lo muntu udukisa abantu sizombulala namhla isemancane amakhono. Baqonda lapha endlini leyana bathola ukuthi abeyayisaba nokungena phakathi base beyibopha ngentambo lendlu bayibopha bathi bazomkhudula bombulalela lapha ekudeni. Bayithatha le ntambo baya nayo ekudeni bafika lapha bavula endlini abefika akekho uShembe phakathi. Hey lo muntu akekho lapha phakathi basuka bahamba amakholo ayakhona ayovula uShembe bambulele bafika phakathi uShembe uhleli pheka umqamelo. Hawu baba uthi bengihleli pheka lo mqamelo njengoba ngihleli khona kuhleli uNkulunkulu pheka lo mqamelo. Lo mqamelo uyosloba uNkulunkulu uyohlala phekwawo noma ngabe kunini. Ingakho ke nakwenziwa iladi uShembe uhleli phekwa lo mqamelo lo. Iladi linoNkulunkulu phezulu enkosi. Uhleli lapho uNkulunkulu. Lo lapha nje kwandeni ngoba khishwa iladi nje usuka ehleli khona iladi uNkulunkulu uhleli phezulu iladi noma ngabe yinini noma ngabe ngekho uNkulunkulu uhleli phekwe iladi ayibonkosi. Ngakho ngiyacela ke uNkulunkulu anisize abantu bami. Nihambe kahle kulokukholwa nizame ukuba ngabantu abonkosi nizehlise kulokukholwa. Lokukholwa ufuna abantu abazehlisayo. Isikhiye sakhona ukubekezela ukuhlonipha ukuzehlisa abonkosi. Ngaphandle kwalokho akukho lokukholwa. Akukho. Ukuhlonipha nokwazi ikhaya ukuthi ekhaya uphuma kuphi uhloniphe nabantu abadala phambili uhloniphe nabantu abakuphethe ngoba baphethe umphefumulo wakho ayibonkosi. Ubahloniphe labo bantu akekho umuntu ongabeka umuntu abeka into engenamsebenzi ayibonkosi phambi kwayo. Akakwazi ukwenza lokho ngeke akwenze uNkulunkulu lokho. Njengoba emkhethe lo muntu embeka la mbeka ngoba enesizathu. Mhlawumbe ngingakhuluma kancane ukuba umshumayeli wami. Mina ngibe umshumayeli 25 years. Cishe half impilo yami ngumshumayeli. Ufika ikhathi-ke lapho uNkulunkulu akulinga khona ukuthi uzakumela yini ngoba ngithi ukholwa ukuthi kunazathi kwedwayile umshelelezi. Kwafika isikhathi lapho sesivunguvungu khona esishisayo. Ngacabanga ukuthi hayi angihlehle manje. Ngathi ngilele ebusuku.
Wafika ubaba wayinduna yenkosi uKhanyile umphathisithe esikhaleni sebungu. Wathi wenzani baba manje ngiyayeka lento uthi lalela akusiye yakhe yami. Sonke sathi izinduna singabashumayeli ezulwini. Amakhosi angabafundisi ezulwini. Le msebenzi owenzayo wami ayibonga Nkosi. Le msebenzi enziwayo labantu akusiye yabo labagcotshiwe ayibonga Nkosi. Akusiyo eyabo eyabazali babo. Nawe abathandi ukuhlala labahlala khona ayibonga Nkosi. Abathandi nje. Ngicela ke sengihlala phansi. Ngizokhuluma okubili nje. Umshumayeli umemeza inkonzo wathi sontweni. Ngelinye ilanga enye insizwa ixoxela omunye umama owayegane umfundisi uShoba ngizokusho-ke lokho ngoba uShoba lomhlobo uMakunene. Uthi wayohlinzwa eMaritzburg indlebe ephethwe indlebe. Uthi lele ebusuku uyabona kuyisabatha umshumayeli uthi sontweni uthi nayithi sontweni umshumayeli uyanwebeka aze ashaye phezulu ngoba ubiza isonto abaphezulu nabaphansi. Uthi wabona amaNazaretha ehleli ngaphandle waze wangena umshumayeli wacabanga ukuthatha isihlabelelo bangena abanye. Uthi ikhehlele likhona lathi uyabona njengoba ungangenile nje wena uNkulunkulu uzokhohlwa noma usiyohlinzwa ngoba ngesikhathi kumeza ukuthi kufanele ulokhungana ukubiza ulokhungana ukuhlabelela umshumayeli seningaphakathi nonke kulindwe emasangweni alapha. Uma ungekho esangweni usazoyibuka lapha athi kubiza inkonzo sokuyicala lokho ayibonga Nkosi. Ungayibambezeli lokuhleli lapho lokubinyeleko ibinya bangena abantu kulindwe wena. Uthi mhlazane unenkinga ingalungi le nkinga yakho ngoba wena uyamlindisa uNkulunkulu. Okugcina engicela kini maNazaretha before ngihambe ngihlale phansi. Insizwa yaseMsinga iyakhuluma ithi ngelinye ilanga yayihamba yokwenza umthandazo ka-12 yona yakhe eduzane kwethempeli. Mayenza umthandazo ka-12 isibona inhlamvu ziyadudula lapha eMsinga kuyadudula. Uthi yayisithi hayi bayangibona bazongidubula yasingena endlini yesifungo. Mayengena endlini yesifungo lensizwa yasi igodola isidosa lokhu ukhanda impheme isiyembatha khona. Ithi ngithi ubuthongo ubulelele ngeza umuntu engithinta endlini yesifungo wathi ufunani la wena. Uthi ngethuka ngathi ngiyabheka nganomuntu impela nje. Usho ukuthi amaNazaretha ayapoka amaNazaretha. Ayapoka vele amaNazaretha. Angimizwa ayapoka vele amaNazaretha. Uthi wathi ufunani la. Uthi ngethuka uthi wathi waza ngotshengisa uthi wasihamba nami ethempelini. Mangifika ethempelini uthi ufika amaNazaretha ethempelini ahleli khona omama nobaba bahleli lapha ethempelini. Uthi iMnazaretha isize yashona phansi siyazi yangcola yaba udaka iMnazaretha. Uthi la elokhaneni ihlahla lezi notshani bumile la emathangeni abo. Uthi ipoko zabantu uthi abasenanyama abasenalutho lababantu. Uthi ngithi kwenze njani athi thina sasibanga umsindo ethempelini sahamba emhlabeni. Ushemba ngavumanga singene ezulwini lakhe. Nomndeni uthi sanithuma ukuthi niyosikholelwa asinivumela ngeni la hambani nini lapha enanilwa khona. Ngiyacela ke maNazaretha ukukhuluma ukugcina ukuthi nikugade lokho ukuthi ningabe nisacabana ngoba angeke uye ezulwini yobuze la. Uhlale khona la ethempelini uhleli kulo. Kube yilento ade uyenza la alikho elinye izulu yala kulo yoya kula adulwa khona lapha adubanga khona umsindo lapha adususa khona isiphithiphithi ayibonga Nkosi. Ake ngiyacela maNazaretha umuntu ayazi into ayizelela ayibonga Nkosi. Nawuzela wazi uzokwenzani. Ungasichitha isikhathi sakho ungasimoshi isikhathi sakho. Wazi uzokwenzani uzokholwa uqephumela uhambe ekhaya kini. Uhlukane lento eziningi ayibonga Nkosi. Uhlukane nje nazo zonke izinto lezi. Izinto zikhona kodwa uzanga ngazo wakhetha inkosi wena kuphela ayibonga Nkosi. Uma usuyifaka entweni engafanele ungene kuyo
ungabi umuntu onamanga. Umuntu onamanga niyamazi umuntu onamanga umuntu onjani? Umuntu othutha izindaba ngithi hayi akanamanga lo transport le. Akumuntu onamanga lo. Thutha izindaba nje transport le. Umuntu onamanga okhuluma indaba ikhona noma ayikho ukuthi angajutshela ukuthi ayikhuluma. Lo muntu uyaxabanisa noma abikhona noma abayikho kodwa na ukhuluma indaba ongajutshiwe ukuthi uyikhuluma onganikeziwe ilonto uyikhuluma namanga. Abantu ngoba kufanele kuze unikeze ukuthi khuluma lolu daba bese uyakhuluma. Hayi khuluma udaba ongatshelwa ngalo. Unamanga na unje uxabanisa abantu. Akho ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angahlala kini moya ingcehlale kini yabo Nkosi. Ngoba nizokhonzela abazali benu ikhumbule abazali benu abaniletha la. Nikhumbule nemizi enigane kuyo, nikhumbule namakhosikazi aniwathathile ayibo Nkosi. Iyona into esizele yona lapha sikhulu sabantwana laba bafunde bagane ayibo Nkosi. Babe nento zabo bayikusasa lethu. Ngicela uNkulunkulu kuleli sabatha lika Shembe. Akhumbula amazwi angiwakhulumile angangibeki iqala kuwa ayibo Nkosi. Nkosi kusizulayo, Nkosi kusiphama ngoba ingcwele. Nisabele. Bengihlezi nginazi ukuthi umkhululi ofikile ukuthi zazi zisitshelile bengihlezi